ketemu lagi sama Po Ika di sini. Ya, sekarang Po Ika lagi di rumah Po Ani nih. Hari ini pesta ulang tahunnya Ted yang kedua. Ada Paul, ya. Ada Ted juga. Wingka Ted. Wingka Ted. Hey. Ya, hari ini Ted ulang tahun yang kedua, coy. Jadi kita masak-masak hari ini nih. Yuk kita lihat yuk Po Ani masak apa aja hari ini yuk. Ini ada ayam goreng, ada risol, ada sayur daging, ada capcay, nasi, ada buah, ada sambal. Nah ini dia Ted yang ulang tahun. Ted, hey Ted. Oh lo dia mau ngeliat itu. Ted, apa deh? Tita, Tita deh. Ted, sama. So, ada Sofia juga. Ada Kol, ada Roger. Ini ada Ana, hai Ana. Bianca, Isabel. Ini keponakannya Bang Roger. Ini Bang Roger masih rapi-rapihin meja. Entah kok. Kita ya tepin. Dia udah nyiapin. Ada balon. Ada Yuna. Hey. Ada Abel. Hey Abel. Hey. Ada Bang Linus. Hey. Mamanya lagi ngajarin gambar. Ini makanannya Ted udah disiapin. Makan ayam sama capcay si Ted sama sirup. Hei Bang Sabani. And then tom tallrik, but I will soon take the food. Yes. Very exciting. Yes. First, I start with some jasmine rice. Oh, It's good. Abel bakom Linus. Jag har hittat dig på YouTube. Ja. Är det okej? Jajamän. Ja. Ditt life i Sweden. Yes, midlife in Sweden. Det är lite som den där nu, va? Ja, precis. Den är sambal är stark, ja. Ja, väldigt starkt. Försiktigt. Ja, du får smaka lite om du vill. Tar man det till kycklingen eller? Nej. Det är bara tillbehör. Ja, Ja. precis. Ja, nu tar, så ta bara något jättelite. Ja. Det är väldigt starkt. Det gick en ibland alldeles som starkt. Ja, det är bra. Bang Sabani makan rendang, ayam goreng. Porsi Po Ika. Tada! Porsi Po Ika. Sambal ayam. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went. Hai Ted. Hey, selamat ulang tahun. Etotri. Satu, dua, tiga. Ceklek. Yeah. Lagi. Satu, dua, tiga. Ceklek. Yeah. Selamat ulang tahun Ted. Tuh kan lihat. Apa? Mau ngerekam nih. Kakak adik lagi anteng banget tuh makan. Yang satu makan pakai tangan, yang satu pakai garpu sama pisau. Malu aja nih samping kalau dia kalingan. Kalau dia kalingan ya. Enak bener tuh si Fitri, Po Ani di pojokan gak kelihatan pakai tangan.
Det är väl klart. Ja, det var något sånt. Ted, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat badan. Hai, mau lewat tuh. Ika. Cuci tangan. Ini Pak Sabut. Dada min. Dada ikas. Dada ikas. Ikas. Jangan malah duduk situ. Ted. Älskling. Ja, här är älskling. Ted, presenten är i bilen. Han har redan, den där presenten kommer från Ica. Där fick han av oss. Va? Ja, det var ju jättefint. Åh nej, hjälp! Hjälp! Oj då! Oj! Oj! Åh nej! Kom. Main nih. Hela. Hey. Tet mama apa? Melon ya? Tet mama melon ya? Melon. Grattis på födelsedagen Per. Tak tak. Ska Ted öppna här? Kom. Kom, ticka. Öppna det. På mattan. Öppna. Mm. Ja, kan ju till Annie om någon vill byta. Vi får vänta till han provar. Men kan du inte öppna själv? Så. Slå. Baby Ted, baby Ted, baby Ted, baby Ted. Apa itu, Dek? Inte den som är inuti. Mamma! Vad är det? Vad är det? Vad är det? En mössa. Mössa till huvud. Ted, titta med en gång. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kecilan gak itu? Nggak muat. Kata yang 56. Ya. Makan udah. Sekarang tinggal apa namanya? Mau tiup lilin. Tapi kita tunggu dulu tiup lilinnya berapa. Soalnya kita juga rencana mau lihat Gustav main hoki. Keburu apa enggak kita lihat nanti ya. Ikutin terus, oke? Kita sekarang mau nonton pertandingan hokinya Gustav. Kau juga ikut. Halo, Ya, kau ikut. Sekarang kita mau lihat Gustav tanding hoki. Kalian mau tahu hoki kayak apa? Makanya ikutin terus vlognya Poika ya. Di Swedia itu terkenal sama permainan hokinya. So,
Jadi kita mau lihat Gustav tanding, coy. Sekarang kita udah sampai tempatnya, tempat tandingnya Gustav. Och vi kommer någonstans mellan 10 och 11. 10 eller 10, vi kanske till och med kan komma 10 efter. Jag tror det är precis som början. Oj, Hemma! Falköping leder. oke. Gustav yang nomor 87 ya? Gustav nomor 87 nih, Gustav nih, Gurkan. Hei Gustav! Gustav är nummer 87. Där är han är fram. Kom igen Gustav! Heja! Heja! Ya penonton, abang dan janji sekalian, saat ini skornya 1-0 buat Gustav. Gustav menang 1 poin. Kita masih duduk dingin banget coy di sini. Duktigt Gustav! Vad som gör Remo? Gustav! Vad är det? Ya, 1 poin lagi buat Gustav. Jadi 2-0. Yeah! 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 Nej, gör inte Gustav illa. Ja! Bra! Gustav! Han koncentrerar ju. Han samskattar. Oj, lite hög klubba där. Nej, vad får det? Men kolla här, den var för hög. Aj, aj, aj. Ja. Oh. Bra! Skottstatistiken med 9 män. Målgörare i första perioden var för Rogers Anton tog in 2 mål och Axel Werner i Spara 1 mål. Nah, abang nonain cancingnya Babe. Nah, ini dia jenis bolanya yang dimainin, yang dipukul-pukul. Ini ada bacaan apa nih? Ada bacaannya tuh, nggak tahu deh. Ya pokoknya ini bolanya yang dimainin kayak mereka no. Yang bunder-bunder itu. Tuh yang hitam itu tuh, yang hitam. Jadi kayak gini bolanya. Hey! Gustav! Vi vill se Gurkan vinka! Vi vill se Gustav vinka! Yeah! Gurkan, Gurkan.
Kayak dingin gitu, dingin angkat keluar ketinggian. Matchen slutar idag 7-5 med Falköping med total skottstatistik 24-26. Heja Gustav! Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. 100 år. Ett tillfälligt lever för Ted. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Gratis Ted! Hai Pus! Antika Pus! Yeay! Ja? Kram Om! Ja! Rondeller upp förbi McDonalds och Maximo in. Lagi pada serius nonton film. Tuh. Film apa ini? Yang lain nonton film, yang ini nonton iPad. Mau nonton film, main iPad. Serius banget. Ba. Ted. 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 Panggil tuh Tante Ika. Ted. Kita. Ted. Buyur. Kok begitu sih? Titut. Cilut. Kita ngobrol. Sini kita ngobrol. Tuh, Perjaka lagi ngengkang baik tuh Perjaka. Kecapean habis main hoki. Ya, Perjaka ngengkang baik jadi. Musik titet.